umesikia habari ya malaika akitangaza habari za Yesu kwa kila kabila, lugha na jamaa, watu wote wamjue Mungu. Je, umesikia habari ya malaika akitangaza habari za Yesu kwa kila kabila, lugha na jamaa, watu wote wamjue Mungu. Jihusishe leo hii kuwafanya mataifa yote wote kuwa wanafunzi, mkiwafundisha yote. Jihusishe leo hii kuwafanya mataifa yote wote kuwa wanafunzi, mkiwafundisha yote. Je, umehusika kulitangaza neno kwa huyo rafiki, ndugu na jamaa, watu wote wamjue Mungu? Je, umehusika kulitangaza neno kwa huyo rafiki, ndugu na jamaa, watu wote wamjue Mungu? Jihusishe leo hii kuwafanya mataifa yote